Atzetik zer da, euria da? Atzetik. Zezatea nikoan. Listo. A ver, irakurtzea. Aldatzea. Eta irakurtzea Preparatela izuta. Ostegun Santuko euskeraz. San Pablona, Korintiarrei. Hau, ezta? Irakurtzea. Bai, Ostegun Santuko. Ez, Si necesitaremos, igual de llena. Hau. San Pablo Augusta, Korintiarrei. Ezta, nun ipini gabe. Baina aldau diame. 404. Bai. Bai. Pasko ibarren, bai. Ostegun Santu hotxe, bai. Bale. Nik, hau nire gorputza da, zuentzat. Bale, eta gero aldauko liburu eta evangelista hotxe. Bai. Hemen dauna. San Pablo a los Efesios, hori da. Ez, horri evangelizio inbertu. Hori bat, evangelizioek San Pablo a los Efesios. Vale. Ostegun Santuko, amen, ez da? San Pablona. Emartan horri ama horrei ikusteko ondoken. Hau zer da? Zurien.
Είτε κόμιγα. Μιγάρι, λαριγάρι.
siempre resulta. Vale, vale.
Egunon guztioi eta ongi etorri. Ospakizun berezia dugu gaurkoa. Jaunartzeak dira. Bete behar diren segurtasun eta osasun arauak arduraz eta zuzen betetzea eskatzen dizuegu. Egun berezia ez ezik, fedean ospakizun hau aberatsa izatea nahi genuke. Hortarako isiltasuna eskatzen dizuegu. Saia gaitezen jarrera egokia hartzen. Gure aldetik guztiok ahalegintzea eskatzen dizuegu. Mesedez, argazkirik eta bideorik ez ateratzea eskatzen dizuegu. Elizkizun amaieran izango duzue hortarako tarte txiki bat. Eskerrik asko. Buenos días y que seáis todos bienvenidos. Por el respeto, orden y normas de higiene que exige esta celebración tan especial, os pedimos que colaboréis en la buena marcha de ella con vuestro silencio, respeto de las normas y vuestra participación atenta. Os pedimos seguir la celebración en silencio. La experiencia positiva de una celebración no depende de su duración, sino del alma y el interés que se pone en ella. Por todo ello, os rogamos que no saquéis fotos ni vídeos. Al finalizar la celebración habrá ocasión para ello. Egun berezia da. Guk lagundurik aldarera hurbiltzen diren ume hauek maite ditugu. Beraientzat hoberena nahi genduke. Fedearen doaia ere eskaintzen saiatzen ari gara. Sinisteak lagundu egiten digu bizitzan. Ona da sinistea. Lagundu diezaiegun bada gaur ere ume hauei gure fedearekin. Celebramos la primera Eucaristía de este grupo de niños y niñas que vamos a recibir en la Iglesia dentro de unos momentos. Vienen acompañados por sus padres o sus correspondientes responsables. Estamos tratando de iniciarles en el camino de la fe y de la vida cristiana. Estamos convencidos, cada vez más convencidos, que esto es bueno para los niños y niñas. Es bueno creer. Merece la pena creer. Jesucristo ilumina nuestra vida en medio de las dificultades que atravesamos en estos momentos en los que nos sentimos tan vulnerables. Hoy les damos la oportunidad de comulgar por primera vez. Mirado desde su hondura, este acto es un motivo de alegría para todos nosotros. Hoy están un poco más cerca del conocimiento y de la unión con Jesús. Acompañémosles con el cariño y con la fe, mucha o poca, que tengamos. Zutik jarririk, has gaitezen. indarra gure bizitza. Danok, guaz
Guazen elkarturik, piztuta maitasun bidean. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Dugu maixutan lagun, gurekin dugu, gurekin jauna, egin dezagun zuzentasunez, domaitasunez bere esana. Dano, guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun. Aitaren eta semearen egunon eta ongi etorri, danai ongi etorri, baina batez ere zueri ongi etorri, zuen egun haundi hau. Azkeneko 3 urte hauetan prestatzen egon geran egun hau, ospatzera etorri zerat eta egun haundia dezute atzore esaten izuen. Ez dugu dana ulertzen, ez gara iristen, baina haundia da berez eguna. Jesusekin bat egitea, ezta? Ikusten dezute, argia, lorak, kantua, musika, hori dana ze esan nahi du, ospakizuna handia dela guretzat, Zuek ere, zuriz jantzita. Zuriz jantzita. Bataio egunean, hemen Txepontean, apaisak esan zuen, Kristo jantzi dezu soinean. Jesus, zuriz. Kristo jantzi dezu soinean. Eta gaur gehiago, Kristo jantzi dezu soinean, eta gaur Kristo zure barruan, zurekin bat. Ez da hori da. Bueno, ongi etorri danak, zuek, gurasuak, bienvenidos todos, todas a esta celebración, que acompañamos a estos niños en este día grande. Digo yo que les digo a ellos más de una vez, no llegamos a comprender del todo lo que es esto, porque no se trata de comprender, se trata de vivir, ¿no? En su misterio, que es enorme, el don que nos dejó Cristo de su presencia, de Él mismo, ¿no? Bueno, pues bienvenidos todos, acompañando a estos niños. Eta orain zuek baita ere, agurra egingo diezute, etorri diren guztieri. Etorri Eider, Ander eta Alain. Holaxe. Eskerrak ematen dizkizuegu gurekin etorri zareten guztioi. Badakigu asko maite gaituzuela. Beti zaudete guri laguntzeko prest. Horregatik ekarri gaituzue katekizira. Eta gaur Jesusen azken afaria ospatzera etorri gara. Ongi etorri. Gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos. Sabemos que nos queréis mucho y deseáis lo mejor para nosotros. Os pedimos una cosa, enseñar a creer y a ser buenas personas. Guk zueri begira ikasten dugu dena, eskerrik asko zuen laguntzagatik, otoitzagatik. Gracias por vuestra oración y por seguir esta celebración con interés. Edarki,
zueri begira, egia da. Zueri begira, maitasunez, zuentzat onena gurasoak zen nahiko dute ba, gu guztiok, onena. Edarki, Eukaristia, Jesusen azken afaria, ospatuko dugu, eta beti gauz bat egiten dugu hasieran, ez da? Barkamena eskatu, barkamena. Bueno, Jesus izan zan bete-betea, jatorra, onona, utsegin etzuena, hori oroituz guk sentitzen gera txikiak. Eta horregatik barkamena eskatzen dugu. Eukaristia asterakoan, comenzar la Eucaristía siempre. Pues porque somos invitados a esta mesa desde la fragilidad que somos cada uno, pedimos perdón. Etorri, Oier, Aner eta Helene. Barkatu jauna, zutaz astutzen garelako, otoitz egin ez dugulako, eta eskerrak ematen ez dakigulako. Erruki jauna, Barkatu jauna, batzuetan alferrak izan gadelako, ez dugulako behar bezala lanik egin eta zintzotasunez jokatu ez dugulako. Kristo erruki, Barkatu jauna, alkarrekin haserretu garelako eta askotan bate besteri laguntzen ez dakigulako. Erruki jauna, eta Jesusek beti barkatzen gaitu, eta bere mai inguruan egotea nahi du, naizta guk aulak izan, ezta? Dudarik gabe, maite gaitu. Orain horregatik eskerronez, aintza abestuko dugu zuek eta nik eta denok, dakigunok, aintza. Aintza, aintza, zeruetan jangoikoari. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, zuri jauna. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, zuri jauna. Egin dezagun otoitz. Gure jainko eta gure aita. Jesusengan zure maitasunaren neurrigabea erakutsi diguzu. Eta elkar maitatzera gonbidatu gaituzu. Zure izenean bildu garenoi lagundu izaiguzu, munduaren erdian zugandi datorren bizi berriaren testigu izaten. Emaiguzu hortarako zure espirituaren indarra. Zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, Amen. xeri zaitezte Jesusen hitza entzuteko. Las lecturas que vamos a escuchar
nos van a recordar, por una parte, la última cena de Jesús, fundamento de nuestra Eucaristía dominical y de esta primera comunión de los niños y niñas. Por otro lado, el Evangelio nos traerá el recuerdo de la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de la Ascensión. Senideok, jaunagandik hartu nuenik, neure aldetik zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak, saldu zuten gauean, ogi hartu eta esker honezko otoitza eginez, zaitu zuela eta esan. Hau, nire gorputza da, zuentzat emana, egizue hau nire oroigarri. Afalondoan, gauza bera egin zuen kalizarekin, esanez. Kaliza hau itun berria da, nire odolaz sinatua. Egizue hau edaten duzuen bakoitzean, nire oroigarri. Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza iragartzen duzue, ura etorri arte. Jaunak esanak. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna.
pues no son como un adorno, ¿no? O sea que hacemos hoy la primera comunión, pero además tenemos la fiesta de la Ascensión. El adorno del que se desde la edad de un creyente, ¿no? El que no cree, pues todo es prescindible, ¿no? Estas celebraciones se refieren a la vida, nos hablan de la realidad, ¿verdad? Fijaros, la pandemia, ¿no? En la que vivimos, en la que tanto estamos hablando y sintiendo fragilidad, incertidumbre, miedo. Yo diría que la vida se nos hace insuficiente, ¿no? La vida se nos hace insuficiente, limitada, en un corazón con ansias ilimitadas, que es el nuestro. Vivimos lo que somos, lo que esperamos, lo que queremos de la vida, que es mucho, todo, se nos hace pequeña esta vida en ese sentido, ¿verdad? De lo que deseamos y lo que es. Una desproporción enorme. La fiesta de hoy, Ascensión, nos dice, elevad la mirada y ved las cosas desde Dios, desde la victoria de Cristo, desde la resurrección, desde la esperanza. Mirad la vida desde ahí, elevad la mirada y elevar la vida, humanizarla, ¿no? Desde ahí. Sabiendo el destino, hagamos el camino, ¿verdad? Eso es. Desde la cima, cielo le llamamos a esa situación, a ese nuevo modo de vivir que trasciende la realidad que nosotros vemos y que esperamos y quisiéramos. Cielo. Por lo menos elevar la mirada, pues, desde la cima, desde el cielo, que es Dios. Eso es nuestra fiesta. Y en eso darles también a los niños. Jarririk fede aitormena. Sinisten jangoiko aita, gauza guztien jabe, zeruaren eta lurraren egilea. Sinisten dut Jesukristo, haren seme bakar, gugatik hil eta piztu zana. Sinisten dut Espiritu Santua, ta Eliza Katoliko Santua. Sinisten dut. Ta otoitz egiten dugu, eskariak egin behar dituzutenak, hurbildu onotza. Bai, etorri, gurasue bikatekistak Ane, Iseia eta Andrea. Eska dezagun Elizaren alde. Oremos en primer lugar por la Iglesia. Jesusen familia den Elizak munduan eta hemen. Askoitian gai izan dadila Jesusengan dugun fedea bizi eta zabaltzeko. Que vivamos con alegría y honestidad la fe recibida. Chicos y chicas de Azkoitia.
Gurasoen laguntzarekin 3 urte hauetan katekesian hasi dugun bide jatorrari jarrai diezaiogula aurrerantz ere. Que sigamos también en adelante creciendo como cristianos. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Sinismenean laguntzen diguten guraso eta pertsona on guztien alde, katekisten alde. Oremos por todos los que nos ayudan a crecer en la fe. Eginkizun eder eta bikain horretan inoiz aspertu ez daitezen. Que Dios bendiga los esfuerzos de nuestros educadores. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eukaristia ospatu eta gaur lehendabiziko aldiz jaunartuko dugun guztion alde. Por todos los que participamos en la misa y comulgamos por primera vez. Jaunartzeak poses eta maitasunez bete gaitzan. Que la participación en la misa nos llene de alegría. Eska diezagun jaunari. Entzun arren jauna. Guraso eta familia kristauen alde, por los padres de estos niños y niñas y las familias cristianas de Azkoitia. Gure guraso ardurak, bai etxean eta ikastolan, bai kalean eta elizan, erantzukizunez jaso ditzagun. Gure aurra hauei, kristau ejemplu jatorriek, inoiz falta ez diezaien. Que las familias cristianas de Azkoitia seamos cada vez más conscientemente cristianas. Eska diezagun jaunari. Entzun arren jauna. Munduan eta gure artean dauden behartsuen alde, por todo el pueblo de Azkoitia, para que en medio de esta crisis sanitaria sepamos cuidarnos unos a otros responsablemente. Gure kristau eta giza kontzientziak solidarioak izatera bultza gaitzala. Que vayamos creciendo en solidaridad y decreciendo en diferencia. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Egunero somatzen dugu zure maitasun neurrigabea. Eta egunero saiatzen gera zure maitasun hori antzematen. Eta eskerroneko izaten. Onar itzazu gure eskariak eta egizkizu guretzat bideko laguntza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Seri zaitezte. Oain prestatzen dugu aldarea, maia, Jesusen azken afaria errepikatzeko. Hori, bitartean baitare, poltsa pasatzen dugu. Eta ja, hasten gera prestatzen Jesusen azken afaria oroitzeko berriro. Zutik hartzen gera. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida eta zuzen zuri eskerrak ematea. Aita ona, pozik gaude zurekin. Eta gure bihotzak eskerronez beterik dauzkagu. Horregatik, Jesusekin gure zoriona ospatzen dugu. Eskertzen dizugu eman diguzun bizitzaren doaiaren gatik, gure guraso eta familien gatik. Jesus ezagutu degulako, eta gaurko egun pozgarri hau ospatzera bildu gaituzulako. Eskerrak ematen dizugu jauna, gaur lehenengo jaunartzea egingo duten ume hauen gatik, eta hemen bildu garen guztiagatik. Horregatik, kantatzen dizugu. Santu, santua, diren guztien jauna. Santu, santu, santua, diren guztien jauna. Osana, 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 Osana,
Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana. Bedenkatua zerazu jainko aita ona zure seme Jesusengatik. Bera izan zen txikien eta behartsuen adiskidea. Berak deitu zituen aurrak bere ondora. Berak erakutsi zigun elkar maitatzen. Horregatik utzi zigun Eukaristiaren doaia bere azken afarikoan. Eta orain oroitzen dugu Jesusek egin zuena, orain hasten da. Atzo esaten izuenera, Bera, saldu zutenean, gau hartan, ez da? Eta bere ikasleekin bildurik zeudela. Ogia hartu, eta jan guztio kontatik. Hau ni naiz, hau nire gorputza da, zuentzat ematen dana. Eta falondoan berdin, kopa harturik, kaliz harturik, ardoz beteta, bere inkatu zuen, eta bere ikaslei eman aintzien. Kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Eta esan zien, enkargu hau emanez. Egizue hau, neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza debu aitortzen, zu jauna etorri artean. Aita ona, entzun gure otoitza. Eta isuri gugan zure maitasunaren espiritua. Padre bueno, infunde tu espíritu de amor a los que participamos en esta mesa de la Eucaristía. Te pedimos por el Papa Francisco, el Obispo José Ignacio y todo tu pueblo santo. Recuerda también a nuestros hermanos y hermanas difuntos, en especial a los fallecidos de las familias de estos niños y niñas. Acógelos a todos junto a ti. Reúnenos un día junto a ti en el cielo. Con María, la Madre de Jesús, con José, su esposo, los apóstoles, todos los mártires y todos aquellos que a lo largo de los siglos nos han precedido en la fe. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Orain zuzenean prestatzen gera, guainazten gera, zuzenean prestatzen jaun hartzeko. Zuek aurreneko aldiz eta besteak, hainbat aldiz, prestatzen gera aurrena, gure aita abestuz. Amen.
zuga gure egunontako gia eta barkatu gure zora gu barkatzen dugun bezala eta ez tentazioan erortzen oaita atera gaiz guztietatik. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, eta emaiguzu zure pakea. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure Pakeak egin gabe, ezin da jaun hartu, ezin da Jesusekin bat egin, Orduan nahi bezute burukin, o irripar batekin, o burukin hola inez, o bat abesteari, esan, kaixo. Jaun hartu aurretik, nik kantatuko dut, kantu bat, baina zuentzat. Ze hau misterio, kantu zaharra da, osondo esaten duna hori, Gaur nik kantatuko dut, zuentzat hau, Ez du esan nahi nik ondo kantatzen dudanik, baina. Iduriz, Jesus ez dalia, Jesus bera gurtzen dut, aldare gainean, Jesus bera jaten dut, egiz jaun hartzean. Ikusten dezute, ez dalia. Baina, Jesus bera, aldare gainean. Nere begiak Jesus, anez dute ikusten, oro bat zentzukiek ez dute nabaitzen, baina zalantz gabe dut handela sinisten, sinismenaren argiz hau dut ezagutzen. Badakigu, berak esan zigulako Jesusek, bera dago hemen, ogi eta ardo hauetan. Jaten degunean, berarekin bat. Gure artean gelditu zana, ogi bihurtuz. Zorionekoak zuek eta zorionekoak danak, mai ontara, Jesusen mai ontara, deituak, aukera degunak. Eta esaten dugu denak, jauna.
Orain zuen txanda. Besteak eseri, eta etorriko da, iritsiko da gure txandare. Orain, beraieri ziko diegu, jaun hartzea egiten, bakean. Gure ondoan, jauna, abestuaz. Bueno, oain
Atzo esaten izuena, Nik ere txiki-txikitatik ikasi non, jaunartuta gero, begiak itxi, otoitza egin barruan, Jesusekin, ez da. Oain gu beste guztiak jaunartuko du, bitartean zuek hori, alegindu, ez da, begiak barruan. Presentzi hori, Jesusena, jabetu, eta hitzegin. A ver, jaun. orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. No has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada. Sai zergatik. Deitu egin nauzu ondarretan. Mi barca. Jaso dugu maia, etxean egiten dan bezala, jaso dugu. Agurra eta holaxe. Egin dezagun otoitz, zutik jarririk. Jauna, zure semearen gorputz santuarekin janaritu gaituzu. Begira, bihotzonez, zureak dituzun aurrauek eta azkoitiko herria. Emaiguzu guztioi sinismenean eta maitasunean bat eginda bizitzea. Egunen batean, zeruko mailan ere bildu gaitezen. Hori bai da gure itxaropena eta zuk emango diguzun doaia handia.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Elizkizuna bukatzera goaz. Elizkizun honek jarraipena eskatzen digu. Bai gurasoei, bai umeeri eta kristau elkarteari. Evangelioak esaten digun bezala, Jesusengan sinisteak poza ematen digu. Zaila gaitezela fedearen poza aurkitzen eta bizitzen. Egun eder bat igaro. Vamos a concluir esta celebración que despierta tanta ilusión y expectativas. Os deseamos que paséis un gran día. Solo la coherencia con lo que hemos celebrado y los deseos de autenticidad en la vida nos pueden ayudar a descubrir y vivir la alegría de ser creyentes. Merece la pena permanecer en la fe en Jesús y en su amor. Contamos con su paz y su espíritu. Parrokiako eliztarrei etxeko eta gaur gurekin izan zaituztegun guztiei eskerrik asko. Baita ere 3 urte hauetan lagundu gaituzte zuen guraso eta katekistei. Aurrentzat ere zuen laguntza beharko dugu. Eskerrik asko eta besarkada bat guztioi. Gracias a todos los que nos habéis ayudado en nuestro camino. En especial a vosotros, nuestros padres, educadores y catequistas. Seguir ayudándonos con acierto. Ederki, bueno, nik uste dute, ume hauek merezi dutela txalo bat denona, ez da? Zan ez, aurrera. Aurrera. Edarki, txalo hau zuentzat eta Jesusentzat, Oain, bedeinkapen hartuko dugu, ez gea elizatik juten, bedeinkapena hartu arte. Apaizak ematen du, baino jangoikoarena da, Nik zue bezalakoa naiz, ez daukat ahalmen berezirik, Jangoikoaren izenean, beraz, Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Ondoren, jaunartu dutenak eskaileratan kokatuko dira eta abestu egingo dute. Mesedez, ez etorri aurrera argazkiak eta bideoak hartzera. Gero hor geratuko dira argazkiak ateratzeko. Ahora, los niños y niñas van a cantar una canción colocados en las escaleras. Por favor, no os acerquéis para sacar fotos o vídeos. Después se quedarán colocados como están para que podáis sacar algunas fotos desde los bancos en los que estáis. Eskerrik asko. Maite naituena, maite nauena. Nadu Jesus, duzu lagun bat maite zaituena, maite zaituena. Duzu lagun bat maite zaituena, izena du Jesus. Du lagun bat maite gaituen,
maite gaituena. Dugula unba maite gaituen, izena du Jesus. Bueno. Zoazte ba, jaunaren pakean da egun onona igaro. Ezkerra hainkoari.